Weng Riew Dkhot yang ke Balang Presbytery Mawkhar uba es bamut lang kabangal umla klem da jau Ummat halo ke jingmi ke kendum kendam ha ke Balang Mawkhar hadu baka hab ban poi sya uput ban ya penkut no ke jing ya dai ber ke KGP Synod Sepngi haba kran ban tak sngi ke khatsau trik rumpang aja penreu uba bamut lang wa penpau yang seu si thang halo ke jing Weng ordination ke khasi jantia Presbyterian Synod Sepngi yo pastor McDonald Pengrup badai pe ya ke Balang Mawkhar bat kumju ka jingweng ordination ka Shillong Rilum Presbytery ya khandai ngut ki temen basan ka Balang Mawkhar ka de Balang kme ha Rilum khasi jaintia bat ka ya tengkhu sibun gi jing ha kini gisgi bat kum Dkhot jang ka Balang Presbyterian Mawkhar kwa ban syu set ha de klemda pen pau perthei uba bamut lang wa thu ba house nem aja khat khandai ka Balang barok we ka yo jingtip na ka estip committee ba ka Balang ka ja pisah du sauklo rupsan lak tengka bat ka estip committee na du ki rungut ki pastor lem bat khat rungut ki temen basan krasim khia dak ba ujo ejaha kham hadin ka estip committee ka pha yo pastor McDonald Pengrup ban soi yak ejaha bat da ka jing yakran ka estip committee pastor McDonald Pengrup wa soi yak keteng Henry House nem aja alpu al ka KGP Synod Sepngi klapen mi ya ka kendon ka batek lakam ya ki pastor ban om sim benta ha kinu ki kam ki badai syaba jong ka Balang raya thu ba nakalyong pastor McDonald Pengrup beladep ban soi keteng ha ka ijhar bat haba ka KGP Synod Sepngi klapen mi ya ki kendon walaj ban mi sya office ban kali nama beladep ban soi keteng Henry nakalyong ki bor bahalo jong ka KGP Synod Sepngi kim simla jubab bat om tang kata kim simla syaru ya pastor McDonald Bandung syapo office om tang kata uba bamut lang la keno ru ba kibol bahalo ke KGP Synod Sepngi kila penmi sa ka jing kurma bat Weng no ya ka ordination ya pastor McDonald Pengrup ula ong ba ka Balang ka don ka bol ban la habaja pisa om ban tukla da manore bano bat keno ba ka Balang Mawkhar ka sya nyobeng uba bamut lang da ka jing sngu mulung bat jau mat wa itu ba ha ka sakrimen ke bakhadu jong snem aja pusan ke balong hak apu pratrik uno opera ka yeng mane barok we ke jau Ummat ha ka basan ngut ki pastor nyangut ki temen basan ki klempoi sya ka jing yaseng wa itu bo om dei tang khandai ngut ki temen basan Henry dei ki hajar ngut ki Riew Dkhot jong ka Balang Presbyterian Mawkhar ka rai ban mi no na ke KGP Synod Sepngi na ka Presbytery bat na ka district bat menta ki dangwat ki lat klinti ban lech sekwe pat ka Synod susu la thu ba ha ka jing ye perkhat lang ha ka jing seng jong ka Shillong Rilum Presbytery balong ha ka khalai rumpang aja pun reu ha ka Balang resam thia la Weng ordination ya khandai ngut ki temen basan batru ka baru ongru ba ka Presbytery ka thmu ban that ya ka Balang Mawkhar ha ka jing seng pai ba jong ka Presbytery ban slong ha ka khasan tarik hamadan student jiao Shillong bat ka KGP Synod Sepngi ban slong ha Balang Presbyterian langsken kat kum bi thu ba es bamut lang kharbanga ka Balang Presbyterian Mawkhar menta ka don way pastor khandai ngut ki temen basan bat san haja nyos pa angut ki Riew Dkhot ki pai ba agar ilum khasi ba jaita kintip ya kijing shisha baro ki baja haga Balang Presbyterian Mawkhar kabadai ka Balang kemi jong ki Balang hari khasi ba jaita kabala mat sibun kijing hakini ki snem ki benai ki tayo bala dia kum udkhot jong ka Balang Presbyterian Mawkhar ngamla pan suset ya kani kijing shisha kini ban pau namar baya kijing shisha la dala set no ki pai ba kinum so tho te kom ta afun pau so yisin kijing so ipi ba pi so tho ya kijing thmu banga bading Dkhot jong ka Balang Presbyterian Mawkhar akhot ngakar pa ipi ba ping mi ya kani ha ki media ga jong pi khnang ba ki pai ba ka rilum khasi ba jaintia kin tip lut ya kijing shisha kumle da pi kalong kumle kini kijing ja barok ka kiwan ja kesan da baka Balang kayo jintip da ka executive committee baka Balang ka ja pisa da ki klur sau klur Riew phosan lak tengka da bala ja kumta ka executive committee jong ka Balang kia kim kia pon ba kia don kita men pasan kan Riew ngot kia don ki pastor Riew ngot kia keren
Haprang kata kajing tip akas kimit balang hi wood kiri Dkhot kilet sako bestri. Lada pim file FIR ngin file FIR kela ya ke executive body jong ke komiti balang Presbyterian Mawkhar. Kumta gi bapri kim tip kela sedang punya perkhat chani satai ke simpor. Bat khat do pastor in charge jong ke balang dan syu. Ti kre penbor ya pastor McDonald Pingro. Baun sign ya kani ke FIR. Tak kajing ya keren jong ke executive committee. Kira ya priang bat ulasan bat kataru aus dem arajar kat kendal hadirin kat tu kat nis dem ho arajar afuar ka Synod Sepngi ka penmi ya ka bon ka ba te lakam ya kejinglong dengan pastor nga kemen hadu kata baka Synod ki Synod Sepngi Synod Preng Synod mi Riew Synod ki dewan penmi ya kum kini ki an Bante lah kami di pastor, mengalai ini pastor mentah. Kila buan ke kam perthai, kila buan ke kam ke bakim lek si ke kam jang ublai. Kila yo lai lan hadu kata ba kila shim ya ta kam syakri blai kum kata kam sorkar. Ngara sutenat bhai ke Synod Sepngi, ai ke burom ya ki nong penya jang Synod Sepngi. Kila lek syai ke badai, kita lah kami di pastor, kalau syai ke burom. Henry, haka wene kita ki kendon. Bagi penmi hau arhajar arhuar ko ong bagi pastor kimla banyak simbentah kinu kikam kibamde kikam jong bulai ngapriang tiu pastor jeng yukuli kan hato namar bakani ka bon kami hu arhajar arhuar kan kata ane em yu namar baula le kikam perthai urasain FIR kadi kam perthai dah baki ulah kali kata tip kasimpor ki ban jawab kia penmi iki suki ndak kita kin san remote ki pastor ki dan bentah komiti jongka Presbytery ne jongka Synod ngam datip kiwanya thu komiti balang ba mlele da sign tira daula ong maki mlele ulah ko ngu ti bani sign u ko ngu bani sign u let sa Synod office KGP Synod Sepngi kim priang yu ki kentai kim sha unrung Upanya tu, kita executive committee jong ke Balang Mawkhar ka sim kiai kani. Ka tho sama ka balikin kim sya yu pastor pengrup abang ngila ong ulamin dio banwan sign. Kim juba, tho asa kuwi ka sitiru kim juba. Kiranya ubengnya ke Balang Mawkhar hadu kata. Ki penmi penban sa ki ki jingya kun ma penban. Ki penkut no coordination ru jong pastor bang. Pi nga tadi kam sokar ban kini ya kepliang ja jong Riew kam dei ke basuk ya long meeting min miet ya pen kini pliang ja men step kalong ka ke basuk la bo don syu ka lat kalinti ban apil syu might be ti kebalang kasem stom namar bagi sithi ba tho kam juba ka bomut Kabalang Mawkhar kamdei kabalang kebi. Kilong he maki no po Synod. Maka Synod imat dei maki kilong maki. Ken ma wi ni go way. Nom don district, nom don Presbytery, nom don Synod, nom don KGP Assembly, lem don Riew Dkhot jong ki Balang. Ken ma wi ni go way. De Riew Dkhot ki bajiet rang ba Balang. De Riew Dkhot ki bajiet temen basan. De Riew Dkhot ki balik mi ban perlong ya ka district, kiwangi tip ya ka Mawkhar district, ya ka Shalom Riew Presbytery, ya ka Synod, mendeki Synod ki pelong. Di halo jing kini jing sisya baru kila le don bor haduk kata, palat ka jing le don bor, ya ka kemiru kim sale asu, kapang kemen sim bojanga, habang ayu ya kini bikile iki kim yu ko su, pin kulma re ka Balang. Habaka Balang ka ja pisah hadu sauk kulur Riew pusan lakengka hatu rada dei bakini genu ki Balang ki ja kat ni ka pisah ladawan muslia da ki wei kinya priang ni kata kinya kemen ni kata bali ki wei ginwan muslia ka Balang ka ja pisah da kadir ka bram jong ka don ka bod ka bande ye wa hana pentit sa Presbytery pentit sa Synod are kamu di gune daka general body jong ka Balang
Riew Dkhot ke Balang. Kia rai. Mendai gitu ki teman basan. Kini ni ki beli ki klem rai. Rai mangi. Ban lek ki bas deh lor ke kakam. Nda bagi lek ki kam ki badai kiwan ki jingkeli balai klem lek ang ba ke district, balai klem lek ang ba ke Presbytery, balai klem pentip ang ba ke Synod. Kayak ni. Hajin sisa dikum kita ki Riew niam. Ki ba money you play. Ki ba dua step. Boy men sengi. Ki ba boy men mi. Ki ba leh hikai ki wei. Kila di em dong tongnya lum, tongnya perkat. Nri em pun kulmar kamu mut boleh. Ya dan bentah kan ni ke jingja pisang. Dan bentah ma piru. Ban ngadai ki beri banang ki start ba sempang ti kat kata gajak pisah ti. Ki ma dai banong. Ni ti ki ma ya pengus. Ki ma ya keren himu. Pisah ke pilain demo. Ini aku silia utai. Oh ti boleh tu ban muslia. Boleh. Laya don lang nang tai don bentah lang. Ngau pitar lo kata. Haji syati ladi banyak kersian kan. Sau kulur Riew pusan lak kidai men syo kimi media hana ba ubang syakidar wo ko mei unbang syakidar sau kulur Riew pusan lak ko pai ba kari khasi ba jain tia husiar ba menta apa ki yeng mani ladai ki yeng mani sna pisa ngai sen di teman basan jungi kendai bo ngadai sen kila teman kim junang yo thia ayo dem ngai senai ngaduai bak jing jau mat bau bleu ai bore ki kita song ya ke Balang ki hikai ya ki hikai bo sudah kim ju sya ini menjadi persya ki kang yong em ka tiru blei Islam saupun Riew si fo puli ya kata ngasul senai apa dan jing sya keren ben ngejong ki ong serum seneng ke bak syu sngo ha ke Balang Mawkhar la pernyai dau kulut baru buat Sebab sih kita kini diberi ban hikai sabar. Haji kabar orang pek mau tam tato ini pek. Dari nakaliang jong akum Dkhot jong Balang Presbytery Mawkhar ngadon wan ong tang kini kewi. Lada kita kibalik kisau hu bagi penkulma di ke Balang sange no. Ngilami nak ke Synod. Ngilami nak ke Presbytery. Ngilami nak ke district. Pia kuslai eipat. Ya eipat pidang ya kuslai. Riew Dkhot jong ka Balang daki hajar klem mendior mendai gitu kita men basan kendai ngot wat snow to bakla dai Riew Dkhot jong ka Balang ki bala rai ban mi no kan mau kita goe di Riew Dkhot jong ka Balang pitep ne fratrik u Desember hajar pusan ka sakramen bakhadu jong Islam hajar pusan Klem don ni manu boong nak step committee ban ong thi wat dewan kita men basan thi wat dewan ki pastor kita le akhnang nyongot kita men basan sangot ki pastor ki klemwan araja praspa ngot ki Riew Dkhot ki wan shim sakramen pitep baro ayeng made izau mat ya jing le tu na isen ya kita ben pesan kena waduh pastor set em sau kebe dala dia ulit sam segitu kok kami jago no kerja ke Balang Mawkhar penderan Riew play penderan ye yo dot baru aja fraspa ya kesakar ben ni Islam bersam di pastor ibu pudi kita itu men kejaya serum ya cedeng dai cibli wan reken mau ke kowe ko Balang Kristan ke dikati jantia is ya duai nak bentak ke Balang joi ni tingi ya duai man ke sni lai spa sau spa ngot ya dan yang madi nama ubri utang i tengah kerpat epi ba menin ru ngiat hu epi haga jinga lang jo ke Silong Riew Presbytery nan lor bagila Weng ya coordination ti kila Weng ya coordination jo di kendai ngot teber pesan ngamtip ke ibe kadau bagi Weng ngamtip kin thar sai ka segi hapo Silong Riew Presbytery ya kini kiba pdi ki kendai ngot ki temen pesan kiba te song ya ke Balang kinya thar nak Synod rang scan ya kini ki kendai ngot kita men basan blei keren ya kini ki review sdio makin kela ke babot ke Balang ke pediang ya kila lagi kela babot giruin pediang ya kila ki kela babot tang baken mau
ublei wi yak baro wat yalam baklai ki Dkhot jaga Balang wat yalam baklai ki pat bare wek kestan ka di khasi ba jaita te tang da kini ki kintian kublei sibo ni pi lap nè apa lah cũng nói te ka ni ka jingja pisah ken ba la file apa ya dia adu mentar de kimpot mi ki yang kadang sa po police department di imat kini kijing ja pisah ki pa imat banyak penjak air ki kot kislah fi di nomor terkenal kin penmi no kini huri hura kala benda yang ta ken lem kum ta ti nya huri hura abang ila ada ka kis ti som khop ken mo tapi som khop tu pulit ki no atip tin ri pen huri hura tengah ngam su thu fi la ja pisah na yin jong fi ngawan tu kelar manga nang tade ngapin huri pen hura te ngam tip siu pi ngam sunang patai pi ngadi wang ba buriu kan raja pisah na yen jong pi ngan bentuk kelar banga ngan penya pat ya yen jong pi ngadi ada na yete ngada yete ha pi him dom bi atom pin dom tengah rom su thu siu kan apa ja pisah ke Balang kala skim na kakam wah ya wan mi sana street ya wan mi sana Presbytery ya wan mi sana Synod ngam tip siu sana ginya mi tengah ong to ba ublei ong kumli kan budang ya ke Balang ka jongi udang ya ke Balang jongi pre yang ong mi no ke ko na ka Synod sepi pitip kilek kum do ngatip kilek keleng kari kasi jantia bonong wat num priang ya ke Balang Presbyterian Mawkhar ha ka Synod mi wat num priang ya ke Balang Presbyterian Mawkhar ha ka Synod preng wat num priang ya ke Balang Mawkhar ha ka Riew Synod nama hangtul labun daki Riew ki ba la pria da kulut pada buat baki Riew kin singai ba pleng hak ban kentai nama bakum kita ki Riew pria Balang pinem ngalor ba kila pen kurmar ja pisa kili thok ni sukor se perthai barohoi kum no ti gini kelong pastor kelong temen pesan kelong orang Balang kelong Dkhot Balang kelong reuniam ani nga ong le di ma phi ublei ukami kai bi yang kimanong kristan kumde ngam tip syu akan nong rima yuti bi kelong kumde ngai sen yang di teman pesan ki bo pri de ki ong si ong gi yelong jai wat ye tha cherum cheneng wat ye melin nim dei ban hikai ken mau ku ki khon ke Balang ye im bar ki ong tang kan ye ko we duai wan che yeng bani nama dak kadau ngi ko ngu bat ka yeng mari kan tap menta de ki nong duai ni sngo di apa perlu kita pisah batu lami arliang kan boleh ada sya ta hagajing sisa hagajing hanga marwe tengam tip badon arliang nilai liang dengan tip bagi dang edi timan pasan te barokoi nyedon kan remut ki timan pasan tamasyi i batang kandai mut ki wan tingi si ong sunu ke gija ban ong pai ban ong pra tingi kam ong te kumta haba kim man hi ti le si kim ko asu namar ki komiti jong ke Balang ko kam ong wat dewan pastor ki pastor hi ki ada ka siti bangin treisyo sangat biang ki pastor jong ke Balang sangut ki ada ka siti sa ke ex komiti jong ke Presbyterian Balang Mawkhar ba kim treisyo ti haba kila ong treisyo tingi lemo ken perkhat ma piki kelum berim pin baptis lu haftar no ya ke sertifikat amal bakim treisyo to perkhat ma pise perkhat kata ka di hikai ka jong ka ketien ka jong bulai perkhat ma pi kata ka di hikai jong ka ketien ka jong bulai wah ki pastor ki badang yadon mata haki Synod haki Presbytery ngakerpat pi syakri yo bulai tieng yo bulai pipin kile ayu ti ki kelung ki bapri ban pin baptis haftar no kile ayu ti ki bapri ki kelung ki khun ksiu jonga kile ayu ti wah aduh kitar ya kan baptis bahasa sedikit gila ayu kepang ke siam juga kepang kibam tip kibadui lu ke ha akan thup baginya penpat kinya penpra kinya ko ki pastor ki bande ikni ki to se ya kelaba modno ti ya suthu se ya suthu dem se ya keren se ya ko hok ji sa pide ki pastor pide ki temen pasan pide ki rang ba Balang ki Balang jit do ublei la pen kentang ka kerte ublei ukpa ublei ukhun
ublay umen sim bakhuat to yanong kumtasi mdan pat na kaway kapor pa penkentang ipi tari hok ublay un kerkhu ipi alap hadin suki na do kiyat na do tegis dem kat sa kat slai kat sao kat san kat Riew ti hadin ka sawan poi do kat kentai ba pai ya oh ti kada bagi pastor kim teriak menteri syuk ka kam ting ngin ngam tips kan ngaling mo king ong balik kim teriak nama ka komiti ni you don't make you don't ban ong wat teri syuk you don't ban ong wat wan syuk la ai kam ki lu hawala ai ki bikin keren ai yang mani subjek ki kam wan te hab kya kit biang gini teman pesan kendai mut simit ong pe kim wan keren la sai pen keren no se mo teman pesan ani ni fikir ale apa ai program ni ki pentit bar koi berokat remote ki teman basan baro remote pastor isen av kaket klip mat bakado kila tip ki ayo jeng tip bakim wan na ki dawam la akyat pi kani ki kalong ngam tip syu ublay ni uksu ibadah ka do ki ngam tip syu tengah syukur puatang ni ko pai ba kristana kari kasi ba jentia tu ya keren lem si ila lagi pastor banyak trino ka kam do boleh da ka hok ka jing sisa hari india ka ni sa pen sitom ki Riew ye ki bolong kristan sa pen pat yang mani sa pen peran sa du wai sa register wo hari kasi jongi ong anal lai lot mangi menta sa te agini laban bodoh to milih ublay tip undon lengkat bat ki balang hari kasi jentia kinyalong kawai ngilek syari boy ngilek Sepngi ngilek Synod ngilek ngilek sa ki pedeng ni kwa ta bandana ka Synod mun om kwa nganga kwa bandong bandana Synod nganga susi tama kawai ka Synod ka di boleh abahe adu ka di nyahap em banbi la ki nong sencarang ta ki di buri ki bang bebek nyahap em banbi ki mapin kulumar banyak ni ka balang hindi mangi kwa ban ong magin mi no ngin thao la ka jong MP nga persya dio re kata habangi persyang bandit ban kiwi kili ong gitu gumlong so what is him ki ba pli kita ki Synod kulmar mano pun kulmar kini mereka balang ka jong ngi kwa bandon district ngi kwa bandon Presbytery ngi kwa bandon Synod ngi kwa bandon assembly ngi kwa bandon PCI kata ka di kanong rim jo ko jinglong kristan jong ina du pala seng handiri kasi ba jentia haga balang ka jong menta ngidon pastor McDonald pengro ngidon kendai ngut temen pasan ngidon san hajar new spa arngut Riew Dkhot ngidon kendai hajar sispa kat kendai ngut baro haga balang di Dkhot komiti balang jadi Dkhot komiti balang kidon tang kendai ngut bat pastor mak marwe long spo tapi menta kini ki Dkhot ki bandon balang hai kin le ka Synod iu kin le ki thu mun le ka Synod iu Synod padang ne Synod mingi ne ibu Synod ne te ya kata de ngim tip na manginang sedap raisen tamangi ongin siawat den ti sinu banle te do menta pada ti gidang ya persyang bi huri hura ni di kulmar manding bopli musunang syu tip syu da kelir kim pot tip na ba syu semua bahasa turun long ki ong stu ki bopli mi sakini kira yung Presbytery menen fra semua tong ong na nalor bala ada Weng ordination kwengden pot hon lek pen benar sa silong rilong Presbytery lek pen belas sa sipo Synod balai ban pot hon de ban pot hon kadai mo kata kajing hikaya ki ngate ngalungo ave ngalungo kialong teman basan kialong rang ba balang kialong pastor kialong benata ani to ublay yung penmi ikiriu sampam ublay yung penmi iki teman basan ublay yung penmi ki pastor ki badap set ting ublay namarkum ka balang iya ilong jing duwai ban yajiat Riew Dkhot iya penong jing duwai ban jiat teman basan ndah bang ilayo kita teman basan iya ong ani ublay ti urasai ki Riew ki bakin sai ngim poi perkhat peleng ki long kum tu mo ong tin ublay yo long kum ki mau jing te iternat na jrong puut siapa ai bakan long syuk kum ta ngini iternat naduk klik haduk kejat naduk po haduk abar
พี่ก็ลงกุมนี่กันเล่มดันเดย์กี่บอร์มันไอ้ดรองกี่บ่าไอ้บอร์กี่บ่าปอกกุมดูกินลีเลยกตากุมดูกินลีเลยกตาแล้วงานโดนปอกก็ออฟฟิศกินมละที่กี่ออฟฟิศาร์เรียบกินชิมแอคชั่นยันดูyou knowกินละ who authorized them nobody disciplinary action should be done by the competent authority u director ni tai through him by his instruction carry on the job tikini di kelong tak yung day watai nang tay kiro giso ong kay ani hilai dia panat man bukan kenjo ka Synod at ngatip na mga day po nganya thu ipi kiso nganya thu ipi nganga po central government ngadi tamanganya thu ipi ngam ko abangan ko judan mo hakno gono ke office sarkar ba yo uburi unong ailat bun apil judan tang kinot Sepngi long ship meeting with me might men step klem jing salia penduk jai ki lok ki khon badang red nei ki nyok kini kelong bo pli pastor uim nak kelok trop tu cho sisin ma pila might ek ordination u kim ai tu lop tu bam le so snei ni so snei u teman taun bam le dia bam le ki ti ge byang ken so kelon pran lek ka aja pisa ni le uni bo pli dia dan e dia ya kemen la raja ki khon ki kti jam kti pastor ba la mai ki klem daw klem ai lat man apil ki so kum no ti kya kali ti pias mo kum no la raja ya pi ba ja ya ki we ti phim salia la raja ya pi so kum no piasun personal piadan ta crotch personal tiora ai ki kam balang la di banyak keren ken yu tu ti ni isi ba mo tang ba kan ki jing ja pisa nganya wat mo ndai pi le kum no pen kurban ba kan ja banja ban kot ban sela ban tar ban yu kayak gede ngam la sya be ngam la sya nama ta kadau ni ya ke nanti ke badai mdon lu ke balang ka jongi ka de ke balang ke ban nadu baki pen kurumar ju pep jinga seng si ru hadu meta sibet ni longje seng duai bat nga try sibet ni lekin poi daki hajar ta kini jing jaw khoi ki ja hari mo pastor mak pengrup lo sa suspend obna Jun araja apusan hak afnyu te November araja apusan pat ki Weng sindan ni coordination de o dinda bakla Weng coordination de o umnan bos ban ai tigini baro ki bayadan committee kre prakhat ne kumno te ki ni ki khandai ngot kim so de hok man Weng kumno kin Weng ju board ya ta coordination ko jong pastor nama ki kam ki jam baro khoi buktri nakabenta ban lap ikini ki balai le aja FIR be hadong de jing ja pisa udan bentau pengrup don bentau pengrup ki wei pat ki bam ya ha pat kan ni kim tre yang em pi ka jing isi yang ki personal crowd yang ki to ya la ka jom ka kam ya kren ni ka pisa kan ka baja ha baja pisa sau kulur busan lak ili tanra man ya uburi ya personal ni bokum ta ya keren si kum kirang ba kiteman basan ki pastor ya kakam ja pisa ndi ya kakam tu pengrup ulang kumno ya keren sabar ya man ha komiti ya keren pisa ken dina marba kata kejing ya keren ki kalong kum tala ik hadu bangin ada bio ajeng tip bakum kinong sarai balang ha ka komiti ki ya kerup i makin ya kerup bale namarba kidan gini ki kendai ngot ki ba ong tangin dia pakhat kan kumnun sude kom ta abo buri upai ka pa an suweng yu kumnun sukun ta yu bat kini pade ki basa pade ra phimang tu ngi tim kersan sio ni be pai ke balang pai ke komiti ki pen pai maki mangili ki Dkhot bayadan ka balang san hajar news pa argot ki Dkhot ngim tip sedang na kut ha ngim tip ni lajit ki beriu jong bulai walaupun kentang reki ni ki meso thu jong mot habakal ja ka pisa ya keren ya kata ka pisa balai fiadan personal crowd finiman gara ai kata haga kam pisa balai dan jing ma bari ban wen nos na u ngim tre ban eu kita ki pastor bali kim su thu Piaran personal crowd PC beriu punya penkulmar yang gigi barang yang gigi Dkhot kendai jar siswa kan kendai bot ke badan ke barang penkulmar mentai ke perthai berkhot
hado ba pi penlearan gini kendai ngut menen bala Weng bala dokumen mentah pada gini kendai ngut piong nin nang penlearan sas ha kas Presbytery ke Balang tay apa din apa maran student bat din penlearan ye kiru ha kas Synod ke Balang apa orang sken pimpot dia hun mo beli mi hun ayu ba pile kata kadi jikai jom beli banyak shon banyak tikum tai phim dan su da ka jing su thu tang ba shori ui breu pin kulmar perthai ngam pedang gani ngam pedang gani uyang ha kanong rem ban phai le ka jing ja pis phi pen bori ma phi ban phai phi pen bori ma phi bun sai namo bori ban sai la phet te yo ni wo sai ma ta pa den da Weng sha Weng suspension phi kemen pen ban bagi pedang su yu cái gì jing le ngam su thu su adi orang ba apa dia fix ngalan Riew po pras nem karta ngam su thu su nama la kada ko ra ani kijing kulmar ka Balang ka bang ngam su thu su thau su kadi ka jingle ni kidi ngam tip su tang play nenga ong tang ni ko wei la fi wan phai ni pediam na ka jing kai ting rong play ong to ya ma nin ma wan phai ta wara ba ka jing so wat wara je kulmar su ku play sport tang